Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Umrupa Premium Meghalaya. Hadin baki kmi ikpa jongi kina school ke belai Kendra Vidyalaya kebadan Eastern Air Command ha nyomer apa Shillong. Kletro sa secretariat bar berngamru banwanya lamlang ilagi jongi khun namar baka sarkar kam shimpin betikna ya ka by bus jongi kena ke bajulai da ka bus jonga Meghalaya Transport Corporation ka sarkar lingba uchairman jonga transport ulok hot ikran yaki bar ha ka kran preng jongi Uchairman Ubashak Ler Wajri rapintip bala shagasngi kansadan ka board meeting hak baon khot langru yakmik pa jongi kena hikmik la ong bakin up yak bami nagajinga kran la shagasngi bala da karai ka bami kampin hun yaki kinshim da kasinjam ka bakhamting e That we get the assurance from there. Because from here he's pushing that I'm the lowest one. The chairman is the top and the minister is the top one. So he should give the assurance from there, and then we decide they will not come here anymore. That will do. Biang na em. Biang na em tay. Nang ni sa tay nang tay sa. Kamlong em. Kami Nama isa nang ni isutui ang mga nganam la nama pihak keran bayi. Ihap keran ni chairman ibang dan kibak halori. Ibang halori. Dia hari bagi decision di mana bila tay. Kata rin siya na may na was katret hila da kila ay assurance siya da ay no mentabat sedang no beda siya gasni. Dan min yemi baka jengkala lada ngimyo man la siya kasi lan passport ko mo siya step ni laso ko kamang na jong di banne. Ya, nama ban siya ni stay ulang ginang man siya ni. Biasa ginang man siya ni. Nama ibalut ni na assurance ayu. Iyo ngarep te. Right? Ibaya nang taras katret. Boleh. Mas boleh mo te. Boleh, pinsat ini dia apa MTC. Oh, ini. Boleh. Masuk tu, tambah. Iyong halo jong adang dan kibahe. Halo jong adang dan kibahe. Iyong hilis ya keren tay. Main aku nang ni cuci masuk cuci main api ngi tay. Di nang tay. Ida ang kadang decision gini man decision. That's it. We will not come here anymore. Okay, yes, we'll go to. Nah, kamu ni people man tuwa di kampus sa correct mo. Emang gila yung gini pa nga sa kita tang. Kemarin sa sekretariat namar kita nyebun hidu di bun kita ngi osmo kunjit ke dalam step namar ngi klub muat appointment shoot namar ngi ngila persang muat appointment ni chairman di kamlong shoot kan hadmo ni kami appointment shoot ngalaba ila tu podan mit mangpun tik ni kami osmo wan kawan no namar ngi sutu ba kajen jar kun step dan bas namar kumang laong benne men step lah ben cisngi ngidang yo kubor bakan sapha kat sedang no bas kumas kul ka sedang minta tarik tin rai all of sudden menyen kesngi pedeng yo kubor ba ngim lakip ka bas kan namuan tingi lai kurma bro shimi kami ti ashu ti kun kami ti ashu namar biong bom yo bas namar all of sudden shunu ngin lejwat kaliru namar bat kebun beduk busuk tin lo kata hadien mengewan hang ni sya minister ngil ayo benrung tang ba ikum trek ya kran ikha be direct no sya show director delapoi director iong yang ngi bab sawan biang kile ikendu sa chairman namanga ngadai puri barit min ngadang dai hapok ke level barit namar hadrong jong ngadang dan kipahe kile jakran chairman aging wan biang seni mentas was sekretariat banekren chairman jong KMC di nang tairu director mena ilang banbo no mandi kata kabut meeting bar kumjung iwan hang ni mentaru ningkong iong banbo no mandi di nakaliang jongi ngi dan katu kadengor bingarong sepo ngi kepak baik tip bala da government kala la da gamdong government kaman tang sisni kala ban ai di hadin kata chairman ilaong baik ba hadin gejing tunut jing nam jongi baik ba dalam hang tu ti ilaong ba ngin ila change na hang tu iong mana ka takabut meeting biong man bu sing mande inbu na la shaiman step inde shu jan miru inbu la shaiman step ka takabut meeting ba in sa sedang no sundan ya ka service jong kebas namar bay ong sa season ni naman na po chairman na i-director ong sa hadu mandu next week in sebu ya board meeting ngila su thum ni ong sa nadu akib nai baladep ngila dep wan ngila detip bak citrik na April kan sedang ke school di chairman ni minta yong hoi ko lesi kan dan kecil kala ang ni hang tai kejeng bun kam di klamla ban pendek board meeting kala shay la khot no ya
board meeting la sha jan mi dong an sa pun ngau no ngila yo ngau di jing pala sha jan mi di om din sa sawan sabut labu appointment mai baje min step ibu board meeting jan mi mai baje la appointment ini pengen ngau yang pengen ngap dia kata decision ni but lada la sha jan mi in kelak tin na kumway la ka board meeting jongki kan kala da kamay pat bakin nam kaya ka ba service na ka na school Monday namar kala hap kelawan sa Good Friday na kamutala shy bat mas sajay nga try kan long school ingin manit chi itay arsni at least lada la shy jan mit ngimyo si shy kata kasyaran ingin pet kala balong Saturday na kala balong Monday ru ka ikamram mangingilek ngimik pat na ka diko maka dia ingin manrak sini ikut kasih sajanya si Monday ru ngimtip tangba ingin manrak baik la da kimbiang kalau da kimbiang ka dito siya la shy kasni la da kim asya ka asyaran sebab yang sudah mit kata ka dia ingin dia nak kamram ngimik pat na manamtak future kalau tak si siya na marta ka daw kumuang banya nado bas dang mariang sange ngila solusi hi na manakalyang jong i managing director hi laong bay ni bangin let ki persang ikaran sa custom tingila aso na do pasdang hi ngila refuse ya custom na marba ki babon baduk pasuk kimla ban afford ya custom martang sudan kon arngot laingot kemetang ka bay school ba kalapo si siya kumlong manega pa si silak ti nono katawa dan badan maroi ki babon hi pila i la lupa bagi babon hi ki kimi ki single parents dia akan tinggal dengan bus stem nama bayar ke stem even though kiong berpenyat dekat MTC Henry kila Aisyah ke society borok ngitip dulu kata ke society ke Asyam ke alam ke private di private ba government ban penyanujo te kala apher hiru and ngisuku abri thu kundiat nang tai na maulai kala long kemba 10 kilometer shadu sha po opershilong di nang tai kisim po khat ars pa khat lai spa shi benai kat ba ke stembus ke sim khat praspa tika jing ye pher kala ya pher pun maha kena kata kadal ngila refuse lupa bagi nem tre balik ke bus ke stembus nama babon ki beduk kata kada jing ye pher kena kata kadal hang ni ki kimi ki paru kidan ki bapa school hapo ki vi opershilong bapa school chapo ki vi happy bali bat ki bapa school hapo ki vi like goru di kini kidang dai ki bakendian nama kisyu asno kendet nama bangi yawan sane otherwise dai bela apol do prokat dai tekamot gidi ngila sokhu ba nama bidang bon ki bedok bidang kan ki jingat government director and the chairman of the MTC then हम लोग इनसे मिलने के बाद उनको ने बताया है कि कल उनका बोर्ड का मीटिंग होगा और उसमें उन्होंने डिसीजन लिया है कि शायद से हम लोग के लिए मंडे से बस सर्विस शुरू कर सकते हैं अब कल हम लोग को उन्होंने कुछ 5 लोग को अगेन पांच पेरेंट्स को उन्होंने अपने पास मिलने के लिए बुलाया है शाम के 3 बजे तो हम लोग कल सर से मिलने के लिए शाम को 3 बजे जाएंगे एंड होप सो एवरीथिंग विल बी फाइन एंड वी विल गेट द बस सर्विस अगेन रीस्टार्टेड फ्रॉम द मंडे एज assured by the sir like the chairman sir also let's see and hope for the best for tomorrow and after the board meeting and by evening we can get the final decision like we are getting the bus for our kids for all the KVs सब आए एक साथ आए और अपने हक के लिए लड़े और बस सर्विस के लिए अपने बच्चों के लिए आगे आना पड़ेगा सबको तो सारे केवी के पेरेंट्स को मैं अनुरोध करता हूँ कि आके सब कल 3 बजे यहाँ सेक्रेटरीट के सामने खड़े रहें थैंक यू kini trailang kini mi lang sakmat baro jo gidi KV lightly dia bakoi bu so ban ai kajing sosik jo ngai gitu ki parents ki banga khmla bangan sim mene ni penyat koi kali pan ibu school dan ki bai ai dom yang dengan ngam syuk kali ngin kit ai kin syugyang nikin syuk in ma syuk pat school bus pada ai dikitan ki bala sosik ngam syuk kali dengan ibu lang school ngapet ki kilong ni ka kapang ka dono kiwan sa school menta kiwan ki phone yang ki ong na sang la yo bos ini sa school ngan tip syuk ka bala syai te akapat ya sarkar makan sap dalam tadi tepat ikin parking trailang bat ni baro kini sok tilang kajing duna kadai bek nomor ba kila debit different center la kajong tingin yo kontak number nalan ba kani kidai bitang ki group ngi kendo halinti singkin ngi kendo nam lagi kun kiti naman ngimdan ke body ngimdan ke bong badan ki organization bala register bradon ne kum ki association ni dei bek ki me ki pa ki ba shimi bet nagam ta ki kun ni shiwan la kawan bek kum ni na kata kadang ngimdan ong banong nong mi khmat na nong yalam ke molong ki ki association tikene ke group ke dei bek ke bami bet nagam ta ki kun ni ba perkhat nagam ta yadi ki perkhat ta ki kun be hiru naman na kata kadang ni shu betip la nang yawan
Ti nganong pi kan dala ikum nile kemot barok kin sawanut hi kidangnya bon bah ki pak school hang tay ki kon syaki KV school dan kata kin sedangnya bon hi ki banangwan kila nang ya phone Kau hidup suka paman onde kasusi ha kata ha yang akan ke kami namar ba masun man mangi ki kham ka ki buat polis kan ai ni dei tang ki me ki pang ni ki seng bhalang ni dei ki ai balong kata ha te namar ba ni dei ki nong to ni dei ki ai ni kalong kata hai kam sim macam ada kata ada susi ha ba ki kham ka ki ne kam tu ni wan mangi shuan tang ka jing yakra Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style, bro. Style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys. Party time. Skoda.